Dashen Ken Rashilong ipediang sobhai phi shakathup khubor mata ka janmit shwaban phash ki khubor nginya pechwai ki mat bakong san Ple Menteri Rang Badu Kari ya ka Khadi Utsaf ha Ahmedabad bad ya ka jingking ya gejat nalor kawa Sabarmati Bamsmai u Justice Ude Umesh Lalit kumu Chief Justice ba South Khandai Kari India I Khusnam Excellence haka Public Service ulat ke Jilla Meghalaya u Satyapal Malik But wengka FIFA ya ke jingkhang persya ya ka All India Football Federation on sa penlong ke India ya ka Under 17 Women's World Cup Ki khubor ki babnia Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ulas dang ya ka jingle jingo ba asngi jong u sa Gujarat nadu menta ka janmit da ka ba ya ka jingkren ha ka jingalang jong ka Khadi Utsaf ha Sabarmati Riverfront ha Ahmedabad kane ka Khadi Utsaf ka bakham kerpang la penlong kum shibenta jong ka jing rakhe ya ka Azadi ka Amrit Mahotsav ban penpau ya ka jing kongsan jong ka Khadi ha ka jing khi lai lut kari ha kane ka jingle ba asngi Menteri Rang Badu Kari on sa play pat ba ya ki project ba pher ha Ahmedabad Kuch Bat Gandhinagar. Komba palat nyaw hajar sans pa angut ki kenthe ki bathanya ki jan khadi. Na ki benta ba pher jong kate ka jilla kin sa penshat ya ka shaka kalan ksai ha ka jo ka por ha khadi mahotsav. Ha ka ka sngi on sa pen ipat baru ya ki shaka kalan ksai ba pher ki belanang kella kat banang mi ki snem na 12 dang pendan kam ya ka shaka kata ha ka snem shi hajar khandai spa arpo bad hadu menta kini ki shaka ki don hadu arpo arteli. U Justice Ude Umesh Lalit ulabam smai kum Chief Justice jongka India mata kasngi ka President Kari ka Draupadi Murmu kalapan bam smai ya uni Chief Justice pasap khandai jongka India ha Rashtrapati Bhavan ula shim ya ka jaka jong Chief Justice u Bahashwa u NV Ramana u bala shong thait hinin kasngi u Justice Lalit undon hadu nyop saw sngi ha office trekam kabalong ka samoy trekam ka balingkot ban ya ki we ki Bahashwa U Justice Lalit ulayadot benta haka jing bishar ki bapaw bat unsa syong bisharu ya ki we ki mokodma haka samoy trekam jong u kum Chief Justice. U Justice Lalit ula pendep ya jing puli na Government Law College Mumbai bat ula pentibit yalade haka criminal law. Ula trey ha Mumbai High Court nadu kasnem shihajar khandai spa prapusan bat ula kinria no pat sha Delhi haka snem shihajar khandai spa prapundrio. U Chancellor Jongka University of Science and Technology Meghalaya USTM u Mabubul Hook bat ya inongyo khusnam Padmashri ikong Trinity Sayo kilayo pediang ya kajing penkop burom Governors Award for Excellence hakathop Public Service ne kajing Shakri Patba na ulat ke Jilla Meghalaya ha kajing yalang bala penlong Haraj Bhavan henin kesni ikong Sayo ilayo pediang ya khusnam namar kajing no sinyang jongi ban kintiaw ya kilong keme hakakam bantung ya ushenrai lakadong baklem kino ki dawai katba ya hukpat la ai khusnam namar kajing prat linti ban no sinyang hakakam ban penyar ya kapule puthi hakikerdan bakham shalor habakren hakajing yalang ulat ke Jilla u Governor Satyapal Malik ulaong yaki bakideki brie ki bawanra ya kajing kala bat ulaong ba baro arngut kata uhuk bat ikong sayu kilatrai shitom ban kintiaw ya ki brie ki badan saudong jongki u Malik ulaong syu ba baro arngut kilatrai shitom bat no sinyang shisha shakaroy ka par ka imlang sa lang Shri Mehboob pioneer of higher and technical education, founder, chancellor of University of Science and Technology, Meghalaya, and Srimati Trinity Sao, Padma Shri Awardee, and a celebrated champion of Lakadong turmeric revolution. As I take this privilege to felicitate them to their exemplary contribution to the field of higher and technical education and rural economic empowerment of some women folk and mass mobilization of SHGs respectively, I would also take the opportunity to recount their admirable achievement and accomplishments.
Kari Argentina kalapen pau ya kajingkwa bantiet ya kajet ya kuntma ka Tejas ya kabalashna hi ha India nakabenta ban pendankam da kishipai liengson kari Argentina ne ka Argentine Air Force. Menteri Ketenat Kikambari Dr. S. J. Shankar ulapen sengap ya kajingkwa jong kari Argentina bantiet ya kini kajet Tejas bat ulapen pau ya kajing longkongsan kani kajing terwa nakabenta ban penklan kajing adai ha padengki ari. Menteri Ketenat Kikambari Dr. S. J. Shankar bat Menteri Ketenat Kikambari ke Argentina Santiago Cafero kila penyat lang ya kejingalang jong ke Joint Commission ha Buenos Aires. Ha kate kejingalang baro aliang kila penpau ya kejing donkam bandan kejingadai ha padengki ari ha kaliang kilat bahara ki boarding nuclear ki kam ki biadai bat ka hau-hau ke science bat technology yoga kejingkala ka mariang bat kejingadai ban penklan ya ka yo ka kot. Kumshi benta jong ka azadi ka Amrit Mahotsav ban rakhe ya kajingdap nyopsan snem kajingyo latlut ka India ka North East Zone Cultural Center Ministry of Culture Dimapur ringkat kajinga lang bat katanat arts and culture ka Sarkar Meghalaya menta kasngi kila penlong ya ka program bal ai kerteng Rabindranath Tagore kabalong kajing penkup buram ya kriyo kraw ki babon ki brio kim pat tip syapang jongki ya kani kajinga lang la penlong ha Brookside Shillong. UN Munish Singh, Zonal Director, NER, ICCR, Shillong, ulay shimbenta hakate ka jingalang kum ukong san. Ka FIFA kala wengno ya kajingkang banya shimbenta da ka All India Football Federation AIFF hadian bakaying bishar jong ka Supreme Court kala wengno ya ka kendon balabu da ka Committee of Administrators. Kani karai kala yarap ya ka India bakan la ban khot penlong ya ka limpong yelek kai football Under 17 World Cup ki kintay kaba on sa penlong nadu ka khatway hadu Laipotrik Urisau. Hakashiti siya ka AIFF, ka FIFA ka penpau ba ka Bureau jong ka FIFA Council, kalaray banweng no marmar ya kajingkang persya basipor ya ka AIFF. Ubintri Ketenat Youth Affairs but Sports u Anurag Thakur, ulaong ba ka FIFA Under 17 Women World Cup, arhajar arpuar, on sa penlong ha India kumbala penbet. Leng ba ka Twitter u Thakur ula penpau ya kajing snokben, ba ka Bureau jong ka FIFA Council, kalaweng ya kadikaray persya ya ka All India Football Federation. Mentapat nginyapet ya kajinglong jingman kasun meneng ha Shillong. Kajing syet kalong, arpusan point R degree Celsius, bat kajing kriat kalong katpra point pra degree Celsius. Kajing sengam kahau-hau kalong kandaipo na kashispa minstep, banyo pun rio na kashispa janmit. Kajing hap slap kalong 0.0 mm. Kandon kajing hap slap bamalumala habun ki jaka. Haswa bangin penkut no ngi penkemaya pi ba yakani ka khubor na lor ka ba piyo I ha ki television pilar ban pe live ha ka YouTube channel jong ka DD News Shillong nakabenta ki khubor ba man la ka sngi pilar ban pe ya ka khubor jong ka DD News Shillong ha ka Instagram Facebook ba Twitter Shwa ban poy sha ka pukut jong ka thuk khubor ngi pe biang sa shi sien ni ki mat ba kong san Play Menteri dang badu kari ya ka Khadi Utsaf aha Ahmedabad bat ya kajingking ya kejat nalor kawa Sabarmati. Bam Smai u Justice Ude Umesh Lalit como Chief Justice Basau Khandai Kari India. Ai Khusnam Excellence Haka Public Service ulat ke Jilla Meghalaya u Satyapal Malik. But weng ka FIFA ya kajingkang persya ya ka All India Football Federation on sa penlong ka India ya ka Under 17 Women's World Cup. Teparlok katung ila poy siya kapukot jong katup kubor jingi mentaka janmit hadu bang de syambiang bat pila syai kasngi kablay pi baro. When will we reach it? In a few moments. Please tell me, when will it reach? I just told you soon. We have reached the well. See, we reached the water well. It's not about we reaching the well. When will water reach our home through taps? Through taps?